kira roi seba. Why should we fear? Akiba na ko je loi na thumat laga ngasi di akiba du na maram oiraganda tapna ko je sum no gi laikha ta ba akoi samas am oiri mi hauzik leiba present scenario sida hauzik ki anova generation ki hawalaiba youth sing sida akoi gi electoral politics ki matang sigi matang da phajana fully haidi minimum da maximum ga hararoi minimum da hawalaiba na sing ji electoral politics si phajana aware oire habagi थाजब से लेब कमाई तवे अदु लेरक्त्रगदी हाय कसai हौजी विश्वनाथ हाइब सिंजे सी करिनो आइदी politician ama lakpa matam da khoi intending candidate ama lakpa matam da khoina question ama put up tawba ngamba raise tawba ngamba gai si tasengna even aina sum thengna jaba da youth sing je ai gi family da bodum politics te karino electoral politics te karino hai se singa sigi samas ka si khunai si da mamutana khangdaba yam lairi boja shimak na su kai mamai se niyom chumna khoi chumbangam dabado sigi achauba mami su lairi ba ado khoi now Bishwanath hoi de oza hoju as a ground dum mayam si naha mayam pulli bane aduna hauzik matam 1990s tagina hauzik id mamangi dagi akoi 2-3 decades gi matungda hajik Gen Z gi matam ne haramnina ade electoral politics si phajana aware oirabra habase akoi dagi inaw bi project oza sumorje hoi oza hoine na khangduine ba si kamai yeng de political awareness aisa akoi si laibak thiba amagak lei si kai no hai matam da political party and the politicians Sina akogi educate the electorate say electorate si educate to ba sang vote khom bu nataba aina salaga amadami party da vote thado wai nataba kai do wai no why amadami party da nang vote thada doisha kari gi no mi do gi apam badane akoi shinna seba akoi gi leriba wakhalon oiriba ideology mayam do sigi poksi loina na thaira maga hoji akoi na mathau tara isidi we need to educate the electorate as a political party as a politician aduna naha mayam sida sigi political awareness sigi educate mayam je tawraba matam da naha jing dagi sigi akoi gi they can raise their voice khonjel je thangal langna nabagi asobo maram mom oirakane ba laibak thiba je ja naha jing je koi gi thoglaiba handaki irang sidane moi jiju akoi gi sectarianism magi section yes sigi sectarianism gi adugumba tokai kaifung tahan bagi adugumba force sina nahajing je masi hujik leiriba manipur gi lan manung sida hummuga pubagi akoi gi yamna akoi gi amaga mami ama sauna tari adu ngasai sigi sectarianism si kanana maru hulla ino kanana thogla ino hai hauzik phawda inaw Bishwanath thoibasi adumak thoiba me gi third ki conflict pu oiro adagi khoi gi kasong gi de thokriba bu oiro namli wangli choro gi da bu oiro sigi mayam sida hek hairak matam da khoi gi suspension of operation da leiba makhoi je dum makhoi gi involvement je yam chauna dum leiba even hari ba khoi gi namli wangli choro gi matang da makhoi gi khul gi leader phawna hairak pada hari ba thodok sida khoi Assam rifle si yaw gi chingna ba paw leire ha ba statement ba thole ine ba masida thoiba kene b amadi pdfc suspension of operation da leiri ba makhoina support tawre haibagi matang hairi ko masigi matang se khoi su se abrogate tawbagi matang khoi gi member of the house to khanar kan da khoi amu extend tawre ine ba
Sigi Sinamaram or Kanda Kui, High Basida Kuigi, Hajituiba, unwanted of series incidents, Sida, Akugi suspended of operation Gi, Sida Lariba Kadar Singi, Kuti, Yawi Havasima, Adum Mayek Yam Shing the Taban and Bishwanath. Si Magda Makoisi, peace talk, the tripartite talk, the peace talk, the lake Haragasu, Makogi ground ruling, a Sibotum to Garagala. Sigi Matakta Kuigi, Manipur government came to Ungam Dress a quick Kangeba. Because Hariba India federal structure, Sitamako Yawibana, Koza, Somorgenesipan, Makoma could pull Lagadum Lay Makoise. Makoi the pressure si kanana piga da gehabda makoi na political will yaudrisi makoi political will mangrisi akoi voters na makoi mangraba political will se amu makoi na pressure si piga dori baneba amaromda adu piga dori ba akoi gi pressure group the civil society organization haraga ju kaini civil society organization sing da su lairiba akoi gi lairiba miyam sing na tongan take adum napsaliko Tabak Tauragasu, Manapang the Bagi Kenom Kaklakba. Adu lady basing si responsibility the Langang, Logatabani, Adu Loga the Langak, they are helpless. Came to Wungam Dreba. Sigamatang Sida. Came to Wungam Drehadana, Kujum, Makui came to Wungam Dredana, Matam Gisahi Mangagi, Botsing Iraga, Akuisahi Mangagi, Botsika Piraga, Akujum Yanga Laidora. Adi was a somewhat a regional party, Makaki. High movement of the Changa in chains, a Makaki dreamed. Other Targadi, see Pibum Sida, Lady was like Kanare. Whatever responsibility should be only taken by the government. Ngamdreba. Karino Bakwin Hojik Taudushi. What we are going to expect from the government and what we would do in this very situation. Anwa Muktada window TV bu masigi sigumba discussion yamna masing asimaki thokdoksing siga sunaraba haitare se ko discussion sida saruk yahan biba phangan bibu da mak thagachari loina na ngasi khoigi yamna nungaitaba thokdok khoigi mioi ohum adusu sarski adugumba khoigi leader khoi riverlel yamna ikai khumnangai oiraba dharma gi lusingba ohum कोई थदो कम्युनिटी की मरुवैना सिगी अहुम सि लैखिदबा सिगी कोई थमोय सोकना नुंगाइतबगा लोइनना इबुंग मनुंगी अवाबदसु कोईगी नसिगी नॉलेज विंडो लोइनना को पैनलिस्ट ओइना फमिनरिबा कोई अहुमगी माइकैदगी सरुक याजरी सिमसु आई थमजगे लोइनना गवर्नमेंट दा कोईगी माई कोईगी सिंसियस अपील से नसाई मिवै कुनगा माथोय फाजिनगी बसे मसी टेक त काइदना कोई असोय अंगाम याउदना कोई मागी मयुमदा हलन बिरक्पा लोइनना मागी मफम जगह जिंदु द टेक त काइदना हलन बिरक्नबगी थौदांग सो इमीडिएटली लोखत पियु हाइबसिमा आइगी साइड तगी अदुमगा आई मणिपुर गवर्नमेंट द लैंगाक सिदा बोट्स कोई डबल इंजिन बीजेपी लैंगाक सेंटर एंड द स्टेट कोई अदुम आई तक्सिन जगे आइगी साइड तगी इसे ना हंगबिरिबा वफम सिदा या मरुओइबा सुगी पोसे असिदा आई हौगिबा जुलाई की कुनमरी 2023 की को असिदा फोंगिबा खबर सिंग मीडिया हाउसिंग की रिपोर्ट अमगा आई कोट तौजगे इसे कुकी सिंगी तोंगान बा एडमिनिस्ट्रेशन पीबगी वफम असे कुमजा 2022 की जून कुनग मंगादा न्यू दिल्ली की होटल अशोका दा फंखिबा इंडिया लैंगाक अमसुंग कुकी लालौबसिंगी मिफमना सुगी पोतुनि गोइसे ननाउन पुसिनजरे इसे तोंगानबा लैंगाक पीबदा यानबा लैख्रे हाइना मतमदुगी मीडिया हाउसिंग दा फोंदोकनखिबा लैख्रे सिगी पेपर से दाइना कटिंग से दा थमजरिबसे अनदर सेम न्यूज़ अमदा नरेंद्र मोदी की अनिसुबा अखोगी मागी गवर्नमेंट कुमजा 2019 की से सिगी लोकसभा की इलेक्शन मतुंग मे कुंथ्रा दा लुसिंग असिगी अनिसुबा ताम जी वसक लौग्र मतुंग इकुई कुइदना जून की कुन मंगा दा न्यू दिल्ली दा लैबा अशोका होटल दा
foreign base sida amuk napaiba another publication print house amada foreign base cookie extremist singi lusingba singa India laingak amasung state laingak sing mute sing punna phaminaki maduda cookie singi territorial council demand tawada ayaba pikhibani haiba arunba amasu ko matamdugi akoigi federation of haumi na puthoraki paper gi magi kaino amasu sida laire se ko mode laksadingi bo wafamdi ngasai haugi ba megi tang ahumdagi lisang sina zatharakpa sigumba akoigi conflict sida how far the central government Indian government na supporting the Shu militants cookie gi leiriba Shuda sign tongraga thamiba militants singse si akoigi support tawi haibase si newspaper si da leiriba si gi thamaiba wafam si da mayak sing ta e adu edadi 2022 gi June gi kunmanga da separate administration pibagi wafam da yana ki laikre hairiba pose isya sigi pose tahallakna naba hotna bada ngasai shom da sigi thokdok mayam se si thol laktaba yaraktaba ngok oirakpa ngasai moi gi demand se center amadi cookie lalobo singi marakta leiriba demand sing si akoi gi pina na hotna rakpada akoi kamain tawrugadi noina talibu demand se phangan gadagi asigi magi strategy ama akoi gi road map ama semakpada me gi tang ahum dagi horaga ngasi bawse manipur da leiminari ba tongan tongan ba puro particularly Maitai amadi Tangkhul Naga community da ani sida atamnana akoigi landarak pase si pandamji phangnana bagi asawa ngasagi akoigi mayon amada lambi amada akoigi khongdarak panne bise ko shugi ujik round of talks ngasai laigi base 2024 da kiano UPF around 3 rounds moi and June 2025 fresh political talks including Ministry of Home Affairs ki lairiba magi tongan ba bureaucrat singa haiba rounds ima amal laire August 2025 again kaidoba renewal of SHU agreements relocation of camps adagi political settlement issues and the revision of ground rules sigi matang sida khannabagi talk amal laire adu etadi how far head hobudagi tongan ba intellectuals academicians mayam amana different akogi sigi discussion gi level sing jida akogi shu gi pose adugi matik important oina akoi concern oina discussion to bi gi ba khang ahi kam thambi ki ba mayam am lai greba adu etadi government of India ga shu the sign tongnari ba cookie gi lalobo sing jiga thamnari ba moi gi ground rules hai how far si karai phok the restriction leirga thamnari gi haiga pose si gi momda koi hoji khong thangjin bam mathau tara i lese 2005 natamdu congress ki shasan ni sidagi satharak government ni sidagi sathara su gi adagi sumla e NDA gi laingak under the akoi gi leadership of akoi gi kari aini BJP gi lusing makha da NDA gi laingak si amung lae adu NDA gi laingak sin leir pumatam da matamdo da even the BJP gi mayam tongan basing ju phongdoe su je Congress na tongnaram mani then why not in their term kaido bogi moya do di shudo mu lokthok tribano why still talking man keeping the understanding ama thamnaraga lisang sina sumna akoi gi sang da halaga hobjik 2020 ga 6 paw sumna round of talks to realize see Congress na thamam me ba we are not supporting the Congress support to nasade haurak pham du ne ba ina thamdri si adudi BJP gi shasan manung da shudo kaido bogi moi abrogate to lokthok pa se ngamdri no this is a big question adudi ngasai gi moina leiriba TM singdu gi manung da gi moi sathu andaba khulai sis tawraga thamba and then how far shuda muk new recruitment ja yes handaki lan manung ji dagi horaga new recruitments mayam mama shugi
sign tongnariba cookie gi militant group singjiga karai bhawda masing hengatli and the hengati habasigi monitor se why not the government of India sincerely not doing the monitors tawdriba kari gi no behind the curtain of the shoe militants season naraga pam da thodok kaya ama ngasi manipur si da sahi ahum henna akoi satharaga lai even shoe gi ganguna ba akoi yaude si tawde but Pibu, Maibu Pina Kayam Queen, Kupuga Thamnia Dosia. Everybody knows. I got to give one at the Natraga Sida Ekaina Tamjinba, a Kogi, Heka Sagat, Posakaman not there. Mipun Kudiman Kang of one never. Sida is a Mamangi discussanda Nanam Tamzaramba. Sum Laga, Maite the Landara Buggy, Mate Karaga lep Toraga. Sina Kaitai Kunjidagi Houragamu, Anova Etek Ama, Tankul Singda, Kuki group na Sathar Pose, Shigi, Nasagi, Moina Pambi, Lambigi, Paringama, say, Aina Numbitu the Tamzaramane. So Samburtu, up to the Kamjong, and then Kene Bigi Kem Ladiba, Adagi, Adugi Zagasingi, Akoigi Belly. Lady Bukabo Biligi, Zagazing the lady, Sigi Animaxigi round, the one Koshilaga, Moyamu, Nasai, Linkto was a palm meal. Adugi palm, but the upon book, Wagada Tankuli Kun Mayamze, Mazi clearance dog talk by said. This is Moigi, strategy and the road map nab. Kaido Wagi Moina Adu Toholaino, Toholak Bomb Yauri, we say, why? Sai Kun Taruktaret Henna, NSN IMG. Ceasefire. She am a boy, she get Tankakshida. A boy, NSN IMG ceasefire, Tankunda cookie in a detector, but a boy must can't organize with Satpayar way. Kadino, Matamdo the framework agreement, and then Madugi Shine Tongovasi, the Moigal Lane, give a government of India, Tam Nagiva Nasagi Magi Warol. Demand Tonganba. Constitution ama, plate ama, yes, magi tongan ba demands, maya mama ko starter of demands lady. Adu itardi, hujikti, peace talks na maram weraga, NSN IMB group sings they are under the pond. Pukri the lang monung the kojil laga later never. Adu ding as I lisang sina sataraiba sigi peace talki, laiba magi process framework agreement gi mayamze. Akoi kamaina thugai gadage thugai ga taragadi manipur da maitai gi lalobasing laksin ga taragadi kugi jing maitai da landaro lalobasing koktho pharo natra je me 3 gi chathara ibu lanse chongi potu jo muk thugai ga taradi tangkhunda attack tawro nagada attack tawro NSN I am not Talibamagi demand mayamse akoi sida NSN I am not Sungilaga Kugi the land kapa the Yauraba in the support of the Tankul community or Naga community. Kudak to the gi Nasagi demand Lady Vamagi Satar of demands peace talk kanai karisa Minister of Home Affairs Maikai dagi Yamna Kumna vigilant Moy Ying Agalasi intelligence Akoigi negligence. Natraga Akoigi Toshada not Kupna Mihum Nom sing the Sien Raga lady Vija. Aduga High River Sien Raga, Karambamatam the Moshi, Yahulakani Aduitadi, agreement mine to Gaini, Moika, my Laksini, Moigiwa, young Len Saruka, mine to the Kanizige, Sigi road map, Sigi plans, the Huziki, Satara Iva Sigi Kanosi, Yaurivo. I'm like a Tiba talk to Ningasi. It's a very strong condemnable, it never. Nasi, from the hot liver. Ahum uzik akoigi gainogi sida halla ise sida kojim and the kotlen gi ngasai loan na basida embosta lagi da bani pastor Riverel V akoi Silho akoi Thado Baptist Association gi leader as well as former general secretary of the Baptist Convention sima mafam dumakta da sire and then pastor Pargolan and Kaigunglun hairi basi mafam du da sibani Laiba pointy Tang Taraga Mangasi, it is the Kogi plan visit of Kogi Chief Minister Kemsangi. Tang Tara Mangagi plan visit Amalere. The high river Sigi Lagi the Mayam Sing Shina, Kogi hinging matam the Yauruba,
ngasai convention se akoi gi Churchanpur gi adugum laba mafam amada pangthokpa akoi convention ama saruk yaruraga dharma gi convention ama saruk yaruraga halakpagi lambi kangpokpi tu halakpagi lambi ngasai gi sidani moina thodok chi thoise ngasai chief minister gi khongchat ki matang sida akoi gi uncle na su marik chumna thambigre ai chronology amga thamjarake se mana chief minister oidrangai gi mamangda December gi 8 2025 ta akoi gi yamna significant but controversial visit ama akoi litan gi sarai khong relief camp ta mana peace ki mission nin torgo khun chatpa gi lambi dagi jangsil luba swai si dagi magi ngasai sida so goi na yengak po yare si chief minister former chief minister akoi gi Biren's era and akoi gi hojig gi chief minister Khemsans era gaina akoi gi tangkak si ani thongna ga mu swai si da mu nain rak pa yara I we se ko ngasai somda chief minister Biren na akoi gi hojig visit tawguni na Churchanpur da tawrubagi tangkak adugi salamdai adwai gi tangkak tu da neba hojig 27 28 adwai do rongoni public meeting ama including the mafam dugi MLA tawruga akoi gi kari public gym ama sanga ba khot ba adugi tongna bagi hek khara leiraga me gi 3 dagi conflict sigi ma gi lambi ama ga sagal lakhre asomda na mo chief minister Khimsan gi iraji da lanjil lakanda adugi chatlure April 10 2026 adagi April 4 yanan boina 3-day visit to Jiribam ma Scott gai tora mafam do the bot cookie mar adagi maitai IDPs mayam unaraga wari sanaraga akoi MLA nipanama adagi BJP gi president akoi gi yauna mafam do sangu bane adai April 10 gi ngasai kangpokpi gi visit tumam leire adu ai du do ni akoi na yam viral satki ba picture ama akoi gi henbung gi kangpokpi gi henbung gi MLA akoi haukolet kip genna akoi chief minister honorable chief minister Khemsan gi marai bak da chuptana yam nungsi bagi photo ama maitai amadi kuki yani gi marak sida akoi yam nungsi na ba bone of love adu mama sagat bagi fajaba photo ama social media da viral oi rakhiba akoi thamoi pel sigi biyom ji leira di Manipur gi rang si within a short or duration of time it will be resolved peace fight and halakani ga thajaba phaugi photo du ubada adai April gi 17 ukhul sale thora hek nongan ba somda akoi gi mioi ani hojiki ukhul akoi gi lambi gi national highway 37 gi sida akoi gi kuki militant singna ambush do budagi retired armed force lairamba misak amaga loinana another misak amaga mafam du makta khudak ta laigi de adagi mitki April swai sida hojiki akoi gi mana plan si Churchanpur si akoi gi anti Greater ngasai yaman thambi gi ba epicenter as well as akoi gi anti government waiba mafam du leiba mi mayam sigi Manipur government ji de khoi yaude separate administration nama khoi gi adu na tawrga achauba khoi gi yamna thajaba amaga loina na kholau lauriba sigum mafam mamani are sigi ji naina rakpada mu khoi buffer zone je skip tawrum ba yaroi Churchanpur da leiba kangbu jing mana Technopol chatken tawbu matamda Technopol gi ngasai gi leiriba khoi volunteer BB akoi EZ kaina akoi Technopol village volunteers eastern zone gaina leiribu kangbujina sida sangak ba yaroi we are strongly tawdana adugi satnagi dabagi amasu leigraga Churchanpur si ma plan torokpane my question is shanti puraknabagi lambi da Manipur da political stability as well as peace and coexistence among the different communities ki lambi ma sagatna bagi khongchat oiragadi it will be very thankful we are supporting to honorable chief minister Khemsan his guts and strength to move to different parts hill areas of Manipur this is also our motherland Manipur gi chief minister ni not maitai gi chief minister nateba man adu satkani tawgani gaina tawruga tholaga salai base simadi thankful oi but lurai wafam di
sallu raga halak pa khudingi somda public ta yes maral laijada ba miyam da onjin laga mihat mipun amuk na hongna na chathaga da ba oita raga di instead of akogi kari atare following asomdagi sum hairak pa sallu tau si tau Bidian gira kan nang jeng no who next minister who gain tor poi mongam da go ako harau gum nungai bung pangjat chat pagi mong du di go let us koi talk sheba du di okay shanti purak babu forget and forgive hai from the beginning honorable chief minister na hek hobudagi mana lauruk pase litan chalu badu dagi hauruga lauruk pase let us forget and forgive kuba pu nam gatna Kubudum bakun thokadra waise forgive and forget pamtaragadi adugi lambi do la annanabagi damak mafam jaga khuding chat laga irang ena thongadabi mahutta center da ma ta oba yes arts to the center moigi godfather sing ju da high roba manipur nungsiradi manipur gi samdaro miyam ji nungsirasi tungi yumbi nungsiragadi let us stop enough is enough akoi ware yare losin loji swai da koi losin biro gai bagi gas tu da waina akoi chujam bu chat bai gas tu nata ba dagi gari jiri bam chat pa scott mayam am tor chal laga yam noning ma su national highway gi chat pa da national highway jadi hangi ki budagi noi na chat ba ni do it's very shameful that type of statement Laibaki mapi mapa wena du maina ga thorak padudi ai di school la ya ma maitai ai di sujambu sagera jiri sagera kaino sagani noi praja ju yare salu yadre tu okay Bishwanath do you have any expectation particularly see the government see the BJP government see do you have any expectation government di yes akoi yes ai ji expectation du natte go praja mo ina Misam mamuina koigi we elect this government kaigi to fulfill the koigi expectations of the people tobi rakani haibagi damakta koina rajana government ji khanmaneba koigi hojiki prevailing situation sida habidi something change ama lakani habagi expectation lai relate no sense okay no sense sidi sum akoigi hojik se democracy dagi na pathocracy aina akoigi psychopath akoigi evil minds mayam amana masada yauraga mamai jina akoigi sabing moiba moje ubaga mayam si lu to bungamba asigumba both center and the state niko among the politicians hujik to say one party one rule party amaga koi asomda to sigi psychopath ki asoba mami amaga government jing jigi koi laingak sida BJP je sum tar iba awna sigi post the I never expect that the conflict situation of Manipur will be settled within few days or months I cannot expect Thank you very much. Now, ngasi maksu kuigi oza CPI gi kuigi thongmi makhakni koi oza somorjit koi regional party gi spokesperson namni kuigi now Bishwanath na AAP gi Manipur gi convenor ni ko faminari si koi meitai machangak tani Manipur ngak tani but Manipur machangak tor su now Manipur is burning still atubu ai gi political party da di ideology da di koi dum stick tawraga ngasi su lairi haidi oza nakalarum da yeng bayari se oza gi su masagi regional party gi haurakpham madugi thajaba du dane boza adagi koi oza swatin gi su matam lisang chitna laiba CPI gi kanu sida ideology sida oza su dum stick tawraga lairi mane inau Bishwaji chu AAP gi convener oina koi gi AAP gi ideology du da stick tawraga adu da thajaraga lairi ne adubu but goal di chamane ba Pamisi Manipur si peace koi normal si restore to buduneba sigi matang sida as we are Manipuris
अदुगी मथक्ता AAP की कन्वेनर अम ओइना हजिक सॉल्यूशन से पोरके मणिपुर से चाइबसिद कनगे हाइबे तारगदी चेंज अम पोरकपैसे मथौ तारे हाइबसे लोइनमक हाइरिबा अदुगी तारगदी AAP की कन्वेनर अमा ओइना और ऐसा मणिपुरी अम ओइना करी चेंज सों खोइन पोरकदोइसे करी थम्बिनी सिगी लाकदब चेंज से सिगी हम लूर इबसे नसाई पॉलिटिकल पार्टी अमगी मागी लइबा मखोइगे आइडियोलॉजी से सिदी अखोइगे पार्टी दुगी मागी कोई सक्ताक से हाइतारे ओ आमदमी पार्टी जिना मागी आइडियोलॉजी जी सीन सटली DPF न सीन सटली CPI न CPIM न सी मागी पार्टी खुदिंगमकी लोइना मागी अदुम लइगनी अदा लुरैब वफम सी पोरकदौब चेंज से सी डिपेंड्स ऑन द कोई पीपल ऑफ द मणिपुर ने नसाई मणिपुर की मियाम से रसवाई सिदा आइना कोई लाक्सनिंग बसी से कोई की the vast of the majority people say sina khang hujik thoi ji da so dum they know khange maram di they want to do something good koi apha kharadi tongning da mathang gi da koi ahong kharadi pami da the political party magi function magi kaino sidi to contest in the election and the win power and win election and hold power in the government haibani magi priorities adu ngasai adugi political parties in jigi da honghol lakadoriba akoi gi system se sigi honghol lakadoriba system ji da maipu na akoi gi thabuk tor kadori sidi mafam du gi natraga laibak tu gi miyam du ne adu ngasai miyam gi sida ngasai they also think good thoughts afaba wakhon as lan si BJP na thon bani adagi matam du dagi si tor pani sum tor sigi wakhan mayam je praja ji da su akhoi dagi hen praja na hen khang thamoi ji so adu ngasai lurai bo wafam di afaba warep su afaba result laklaba gi damokta lobu su pame and then amuk kai dawi si mic to do akhoi gi adugumba thabak thorum se with the majority of the people sigi mayam sina pamna akhoi question number ko thole is why the hell this is not happening aproba to bu pamba aproba wakhon su pamba ahong bu pamba sik sing la kan da sigi ahong bu je akhoi mang da akhoi gi kari ani practically thabak to ro kan da di sigi ahong bu se akhoi mimang ji da puthorok bu se akhoi ngamde Raswai ji da ne ba election da ngasai gi kogi mantik na ba kogi political bribes kogi aigi vote ki right se kogi paisa na leiba yarak ji Manipur da many youths naha mayam mamna hojiksi handaki thoi bi irang si dagi kogi Gen Z gi Nepal gi torki ba mong hongai ba political gi trail world ji da live si da kogi youth mayam mamna kogi politics se kogi youngning he tabu moigi ideology da akoi na sum amaga ui ba ise youth sing ji da kaino hai matam da akoi politics se they opted as a career career sambam moina rajniti sangak ba yaroi ba career sem gai di nit ji da civil servant da IAS IPS adugi career nursing gi adum da oina career di satkadaba ne but maximum of the person thought that politics the sangaga aigi punsi gi career ma sem ge na khalak taragadi adwai dagi horkadoi ne ba khoi gi mindset si da bera laktois hongak pangamoi doi se adwai du da ne ba maramdi haugi ba tangkak kaya gi political gi scenario system ji da akoi gi lu tong da I da suraga lakhre miyam na mandate piraga khalak pa misak tu na ngasi di ningthogum lay adu etadi when I won the election ai ju MLA oiba matam da minister ama oiba matam da chief minister oiba matam da moi du maina nungai ba yai fa ba phong akoi gi kari ai ni phamdong kaidong ba saksan to ba
खुद शक्ति पाइबा अइना तौनिंग मोंग द तौबा अदोंगी माइंडसेट टू द संगागा पॉलिटिक्स यावरक तारगदी it will never sense swai we must not compromise sidadi compromise tawba yaroiba politics tawge politician am oigi haitaragadi whole punsi do must be dedicated sacrifice for the people miyam gi damakta kathok paduna mamang tharaga thola aba matam daneba akoi leibak sida ahong bu purakkadoisi politics tawraga vote karaga ai thika tawni ai shakti paini paisa tani isa isu jingi afaba mafam amai semam gani na rajniti gi adugi akhu miyeng duna mangjin tharaga ideology duna base torga sang targa di ngasi mak sang iba mi jingi di adugumba mayam duna ayamba akoi gi khongthang je benefit tu ga tang uraga politics the khongthang gi lak adu wai targa di akoi gi leibak je sahi sam ur sani ur su song hong we aduna khwaidagi lura iba jidi politicians sing sinab prajana su ubi gadabneba thamoi sengba rajniti gi tawriba misaksha kanano mana natraga misak tu bo koina khanragadi akhoi gi damakta mana kari tawbirakani naswai gi question jini we must have to ask questions to the power holders prajama oina akoi je shakti paide basing juda akoi wahang hangbang ambagi guts se akoi leigadabne ba ise adu hujikti kai dore instead of asking questions je albert einstein na hairammi question hangdaba samas tu di lup ba samas nen je akoi nahajing question yam hangdi even citizen ama oina election matamda aigi yumda kanagumba candidate amana vote lepa lakpa vote ki campaign changapa matamda mama mapa duna hangadaba neba hayeng nangna when you win in the election and hold power in the government shakti pairaganda nang laibak sigi damakta kari do udori aigi isagi manipur gi tungi lakdori yumbi jingi damakta nangi wakhalon karino chhatra oirasu adumna vote kar matungda अखोइना लैरिक तंबसिदा लैरिबा अखोइगी वखलोनसिदा कराइ फावबा अखोइबु मपुंग फानबे बुंगमगदौरी भोट खोंबा लाकांदा हंगदबनी सिगी थौना गस है प्रजासिंग अखोइसु मपान थोंना थोगलागा अदो हंगबा अमगा चंगेबा अखोइ कीरा रोइसेबा why should we fear akibana अखोइजे लोइना थुंगलगा ngasiदी akibaduna maram oiraganda tapna अखोइजे सुम नोम की लेखा ताब अखोइ समाज अम ओइरई हजिक लेरिबा प्रेजेंट सिनारियो सिदा हजिक की अनोबा जनरेशन की हगलैबा यूथ सिंग सिदा अखोइगी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की मतंग सिगी मतंग द फजना फुली हाइदी मिनिमम दा मैक्सिमम गा हायररोगी मिनिमम दा हगलैबा नहा सिंग जी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सी फजना अवेयर ओइरे हाबगी थाजबसे लेब कमाय तवे अदु लेरक्त्रगदी हाय कसै हजि विश्वनाथ हाइबा सिंजे सी करिनो आइदी पॉलिटिशियन अमा लापा मतम दा खोइ इंटेंडिंग कैंडिडेट अमा लापा मतम दा खोइना क्वेश्चन अमा पुट अप तौबा ngamba रेस तौबा ngamba गाइसी तसेंगना इवन आइना सुन थेंगना जबदा यूथ सिंजे आइगी फैमिली दा बोदुम पॉलिटिक्स से करिनो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ते करिनो हाइसे सिंगा सिगी समाज का सी खुनाइ सिदा ममुत्ताना खंगदबा याम लैरी बोजा सिमकनसु कै ममाइसे नियम चुमना कोई चुम्बा ngamdabado sigi achauba mamimsu leiriba ado khoi inaw Bishwanath hoy de oja hoju as a ground dum mayam si naha mayam pulli bane aduna hojik matam 1990s tagina hojik haidi mamangi dagi akoi 2-3 decades gi matungda hojik Gen Z gi matam ne haramnina ade electoral politics si phajana aware oirabra habase khoi dagi inaw bi project oja sumorje hoy oja hoine na khangduine ba si kamai yengde political awareness is akoi si laibak thiba amagak lei si kaino hai matam da political party and the politicians sina akoi gi educate the electorate se electorate si educate to amagak sang hai vote khombu nataba aina salaga amadami party da vote thado wai nataba kaido wai no why amadami party da nang vote thada doisha
karigino मीदुगी अपाम बदने अकोई शिन्न सेब अकोई की लेरिबा वखलोन ओइरिबा आइडियोलॉजी मयाम दो सिगी पोसी लोइना नाथैरमगा हुजि अकोइना मथौ तारा इजिदी we need to educate the electorate as a political party as a politician aduna naha mayam sida sigi political awareness sigi educate mayam je tawraba matam da naha jing dagi sigi akoi they can raise their voice khonjel je thangal langna nabagi asoba maram ma oirakane ba laibak thiba je ja naha jing je कोई थोगलोइबा हंदकी इरांग सिदने मोइसिजु अकोइगी सेक्टरियनिज्म मागी सेक्शन सिगी सेक्टरियनिज्म गी अदुगुंबा तोखाई खाइफुंग ताहनबगी अदुगुंबा फोर्स है सीना नहाजिंगजे मसी हुजिक लैरिबा मणिपुर गी लान मनुंगसिदा हुम्मगा पुबगी अखोइगी यामना अखोइगी अमगा ममी अमा चाउना तारी अदु ngasai सिगी सेक्टरियनिज्म से कनाना मरु हुलइनो कनाना थोलइनो हाइतारागदी ओइ पॉलिटिकल मोटिवेटेड एंटी सोशल एलिमेंट्स मयाम अमा मसी मणिपुर जिदा अखोइगी जेंगुम सौगुम सौगरी युंगुम अखोइगी युंगगा लेरकपसे मसे अखोइगी नहाजिंगजिगी माइंडसेट अखोइगी अरान लंबी रोमदा अखोइगी मखोइगी बेनिफिट की दमक मखोइगी काननबगी दमक अदुगुंबा पॉलिटिशियन सिंगसिना मरु हुलकपसे सिमक इजे अखोइगी ख्वाइदगी लैबक थीबा अमने अखोइ अखंग अहि म्याम अमा आशा तौनरमगनेब अस नेपाल दा थोकिबा जेनजी की ओइरखिबा मूवमेंट रिवोल्यूशन सोशल सेंस पॉलिटिकल इकोनॉमिकली ngasi मणिपुर दसु अदुगुंबगी इहौमा अदुगुंबा मणिपुर मा सागतनबदा जेनजी की थौदांग से सिबाउगी चांग सिदा लौरागदी अकोइ सोइदना माइ पानी गाइसे अहनजिंग द बाउ फौरमबा याय तविगुमसुं लाइबक थीबदी अदुगुंबा मूवमेंट नम सागलकदब अदुगुंबा जेनजी की अदुगुंबा नहा मयाम से ngasi खाइबुंग अकोइ थंगी बजिनने इजे मणिपुर दा अदुगुंबा जेनजी की मूवमेंट नम रिवोल्यूशन नम अकोइ ग्राउंड लेवल दगी होरगा ग्रास रूट दगी होरगा अकोइ सागत ngमदबनेबा कैदोबगी थमइनो हाइगान इसे युम सागदब कनागुंबा युम ममगी ममांग द पैब चेक से आइना अहिंग अमदा अममम पैरगा थंब चेक तोइजा लोइना थांगगा होलगा पुबा याय अममम बट वाल ओइना लैरबा सिगी चेक हाइगलगा थम्मिबा सिदगी आइना चेक अम लौगी हाइरदी आई ngमोय अदुना अदुगुंबा नहासिंगी माइंडसेट तो मोगी आइडियोलॉजी मोगी वखल लेबाक नुसिबा मयाम से कनागुंबा खरना मोगी खुदोंग चाबा फंगनबगी दमक हुम्मगा नहासिंगी वखलोन से पुगिबजे सिना ngasi अखोगी अचौबा अखोगी तुंगी लाकदोरिबा मणिपुर अमदा कंगलैपाक सिंगदा मांगजब अमगी अखोगी ममी अमगा अखोई तारक बने अदुबु अदुगुंबा कयादो लैग्रगसु स्टिल अखोई मांगलोमदा संसिन्नबगी लंबी संसिन्नबगी अदुगुंबा अखोगी तांकक अमदी मतमदुदी इशोन अखोगी मांगदा पीरग लैरी मैक्सिमम अखोगी इफ 2027 की हौगलकपा तांकक स्वाइदा मणिपुर द जनरल इलेक्शन से पांगथोकपा तारगदी वी हैव स्टिल अखोगी इवन it may be knocking at door ओइजरगसु आइगी खुद आइगी इमांग द था खर लैरिबसे मसिगी लैरिबा था से जेनजी की लैबिरिबा इंखलइबा नहाजिंगसिना अखोगी अचुंब लंबी रोम द पुन्न खोंगी थांजिलागा अफबा कंगलैपा अमगी दमक तुंगी मिरोलगी दमक लोइनदी अखोइजे तुंगी मिरोलगी कंगलैपाकी लेबाक्सिगी शांतिगी अफबा मणिपुर अमगी खुनाई अमगी आइनदी खोंदी लोइना थांजिलकपा तविगु मसुं ngasai से evil minds evil thoughts ngasai aina democracy dagi pathocracy rom da akoi olakpase sigumba lusingba mayam mamai da maikhum uppa sigumba mayam amana ngasi di nahajing jisu ngasai gi delhi dagi akoi gi center na manipur gi leiriba popular government je da katpuli gi type ta akoi gi hanglai gi type da sanraga leibase sumaina adugumba lusingba jingina naha kaya je aran lambi da purak pasina अखोई की
ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯍꯣꯡꯉꯛꯀꯗꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕꯁꯤꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯅꯥꯎꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯇꯠꯇꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯦꯛ ꯐꯥꯎꯖꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯟꯕꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ in the name of the patriotism ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯟꯕꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ 23rd ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯗꯦꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ 13-5 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯁꯤꯈꯤꯕꯁꯤ 이브도 뽕마기 마tung 일러가 쌓기버 징년 산하도 너들이자 징년 산하나 레바키 덤벅 자히 따라온도 따라 말이다 브리티스키 짜오르버 엠파이어도 란 땡나버도 야오르가 마트와이 쿠박다 이막 레박 마니푸르 강리 바기저 막 타와이 컷키요 마마기 넉숨다 마윰다 누가이버 분시 뭐들 레이저거도 레박 뚜기네나 토럭크리버네바 아코이 징년 산하부 나시기 나하징 ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯖꯦꯟꯖꯤꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯨꯝꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯋꯥꯏ ꯊꯥꯕ ꯉꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯆꯠꯄ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯕꯨ ꯆꯨꯝꯃꯤꯕ꯭ꯔꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯇꯤꯟ ꯌꯣꯠꯊꯕꯤꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯈꯟꯊꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯦꯞꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ Okay, thank you very much.